Dobar dan i dobrodošli. Ovo su Reči i priče. Fudbal, najvažnija sporedna stvar na svetu. Savremeni fudbal je nastao u Engleskoj u 19. veku, a danas se procenjuje da se oko 250 milijarde ljudi profesionalno bavi fudbalom. Ova igra sa loptom svoju popularnost duguje pre svega jednostavnosti pravila kojima svako dete može da ovlada za jedno popodne. Ni fudbalska terminologija nije previše komplikovana, ali smo baš zbog toga zaboravili kako su fudbalski termini, poput golmana ili kopačke, stizali u srpski jezik pre tačno jednog veka. Ovo je priča o njima. U srpskoj istoriografiji zapisano je da je fudbalsko doba počelo u državi Kraljevini Srbiji za vreme monarha kralja Aleksandra Obrenovića, prvom igrom na 2 gola s naduvanom kožnom loptom koja je šutirana nogama 19. maja 1896. i po srednjoevropskom vremenu u 15 časova. Na prostoru između kalemegdanskih zidina i kule Nebojše obeleženi su golovi. Ko zna kako, verovatno kamenjem i ciglama ili skinutim odelima, jer bi za to doba bilo iluzorno zamisliti da su prvi protagonisti, igrači, fudbaleri, koristili prave stative i mreže na njima. Vreme je bilo toplo, prolećno, prepuno nabujalog zelenila i čistog vazduha. Akteri ove utakmice bili su sportisti prvog gimnastičarskog društva Soko, osnovanog 11. septembra 1891. a nastalog od Kneževskog društva za gimnastiku i borenje. 1. septembra 1857. na inicijativu slikara Stevana Todorovića, bečkog i minhenskog đaka, a koje je 1864. prestalo sa radom. Kasnije, 3. januara 1882. društvo je obnovio dr. Vladan Đorđević, lekar, književnik, političar i naučnik. Prvi fudbaleri sigurno nisu bili svesni značaja svoje odluke da u Beogradu pokrenu loptanje nogama, po uzoru na evropske velike gradove poput Londona, Pariza, Berlina, Beča, Praga. Tog majskog dana stidljivo je najavljena nova vrsta sportske zabave za omladinu Srbije, a istovremeno i nova zabava za gledaoce. Na prvoj utakmici na 2 gola između 2 tima Sokola bilo je oko 50 znatiželjnih posmatrača. Tako je bez većih ambicija postavljen kamen temeljac jedne sportske grane koja će brzo dobiti ogroman broj pristalica i značaj širom zemlje Srbije. Ko je gledao film Dragana Bjelogrlića, Montevideo, Bog te video, mogao je da vidi kako je reprezentacija Jugoslavije, to je Kraljevine Jugoslavije, bila četvrta na fudbalskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine. Kažem fudbalskom, jer upravo taj natpis je mogao da se nađe u jugoslovenskoj štampi tih godina. Kasnije mi ne više ne govorimo fudbal, već govorimo fudbal, zbog toga što je bezvučno T prešlo u zvučno D, zbog zvučnog B pored njega. Jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promjena koja nastaje kada se u reči jedan pored drugog nađu šumni suglasnici koji se razlikuju po zvučnosti. Tada se prvi suglasnik jednači po zvučnosti sa drugim suglasnikom, tako što se on zamenjuje svojim zvučnim, odnosno bezvučnim parnjakom. Zvučni suglasnici u srpskom jeziku jesu BD, G, Z, Ž, Đ, Đ, dok su bezvučni suglasnici P, T, K, S, Š, Ć, Č, dok bezvučni suglasnici C, F i H nemaju svog zvučnog parnjaka, pa nema promene kada se oni nađu ispred zvučnog suglasnika. Veoma je važno zapamtiti da se jednačenje suglasnika po zvučnosti u govoru odvija uvek, ali u pisanju ima izuzetaka, tako da ne pišemo uvek onako kao što govorimo. A kako zapravo nastaju nazivi sportova u srpskom jeziku? Videli smo primjer za fudbal, kako je fudbal postalo fudbal. A kada pogledamo bukvalan naziv na engleskom jeziku, football, vidimo da bi se to prevelo kao stopalo lopta, što je pomalo čudan naziv. Ali zapravo u hrvatskom jeziku postoji jedan potpuno logičan naziv, a to je nogomet. Kod nas taj naziv nije zaživeo, ali recimo kuriozitet je da imamo kod nas rukomet. Dakle, rukom se lopta meće u go.
Sa druge strane, mi kažemo rukomet, ali ne kažemo basketbol. Nismo bukvalno preveli naziv košarke. Takođe, tu je i vaterpolo. Nije vodeni polo, nego vaterpolo. Tako da, kada su sportovi u pitanju, kao i za svaku drugu reč u jeziku, ne postoji prava pravila. Već jednostavno kako reči dolaze u srpski jezik, tako se one prilagođavaju tom jeziku. Tako da dilema Viber ili Viber nema prevelikog opravdanja, jer možda će biti Viber, možda će biti Viber. U jednom trenutku, početkom 20. veka, možda je bio fudbal, možda fudbal. Eto, danas igramo fudbal. Da li ste se nekad zapitali odakle je reč golman u srpskom jeziku? Zvuči kao da došlo iz engleskog jezika, zar ne? Goal man. E pa zapravo nije. Kada biste to rekli nekom izvornom govorniku engleskog jezika, on bi se nasmejao, a verovatno vas ne bi, u stvari razumjelo bi vas, ali opet nasmejao bi se. Zato što u engleskom jeziku postoji samo reč goalkeeper, čuvar gola, pandan u srpskom jeziku, i skraćeno goalie, koje recimo srećemo u hokeju najčešće. U srpskom jeziku mnogo je logičnije da golman čuva zapravo vrata, kao u hrvatskom jeziku. Vrata ili vratnica, odnosno pandan tome vratar, srećemo u jezicima kao što su hrvatski, rumunski, bugarski, italijanski, ruski, nemački i tako dalje. Sa druge strane, golman brani go, dakle on je u neku ruku branič. Varijante branič srećemo u francuskom i u slovenskim jezicima, kao što su poljski, slovački ili češki. Ali zapravo uvek nismo odgovorili na pitanje otkud golman u srpskom jeziku. Kada malo bolje pogledamo indoevropske jezike, shvatamo da se takva konstrukcija, gol, čovek, jedino sreće u holandskom jeziku, gde postoji doelman, odnosno gol čovek. I taj termin očigledno došao iz holandskog jezika, a možda i kuriozitet da kažemo da te 1930. godine nije bio prvi put kada Holandija učestvovala na prvenstvu, zapravo ona učestvovala 4 godine kasnije, jer za razliku od Kraljevine Jugoslavije nisu imali novca da plate put do dalekoga Urugvaja. Što se tiče kopačke kao sportske opreme, poprilično jasno kako njena etimologija nastala, od glagola kopati. Još su u starom Rimu rimskim vojnicima dodeljivane posebne čizme sa šiljcima na dnu, kako se ne bi klizali, prilikom dugačkih marševa. Ali u srpski jezik otprilike reč kopačka izgleda ušla iz slovačkog jezika, gde taj oblik znači kopački. Također, jako je interesantno da ono što se nalazi na dnu kopačke, odnosno sa njena sama bit, to jest oni kramponi, su turske reči. Na turskom krampon znači u isto vreme i krampon kao kod nas, jel te? I također znači kopačka, označava čitavu cipelu. Zbog čega je kopačka interesantna u srpskom jeziku? Pa zbog toga što u nekim drugim jezicima, poput engleskog jezika, ne postoji tako jednostavan pojam koji objašnjava obuću fudbalera. Na primjer, u engleskoj za kopačku se kaže football boots ili football shoes ili football cleats, što bi sve u suštini značilo fudbalske cipele ili fudbalske čizme, što je prilično nezgrapan termin i označava kako zapravo srpski jezik u tom domenu bolji od engleskog jezika. Još jedna stvar, još jedan termin, to je fudbalski, u kome je srpski jezik superioran engleskom jeziku, jeste ovo što ja nosim na sebi, a to je dres. Nema potrebe reći fudbalski dres, jer kod nas je jasno kada se kaže dres na šta se misli. U engleskom jeziku nije tako, tako da postoji u američkom engleskom termin jersey, koji označava dres, ali se ne koristi toliko za fudbal. U fudbalu bi to bilo zapravo kit, on označava čitav pribor fudbalera, to je njegovu odeću, ali zapravo ono što Englezi koriste za dres je jako vrlo prost termin, a to je football shirt, odnosno fudbalska majica. Također, italijanski jezik je po tom pitanju jako nemaštovit, pa oni za dres kažu maglietta di calcio, što ponovo znači fudbalska majica. A to nas vraća na etimologiju, uslovno rečeno naše reči dres. Ironija je tako htjela da to zapravo bude engleska reč dress, koja znači haljina. Na zelenom terenu prethodnik fudbalske ekipe, odnosno momčadi, je kapiten. Ta reč je interesantna, ne zbog toga što je internacionalizam i sreće se kao tako u svim jezicima, i zapravo ona vuče poreklo iz latinskog jezika, od reči kaput, koja znači glava na latinskom. Pa je tako onaj koji je glavni na terenu zapravo glavešina, to je bio srpski pandan. Kapitan je interesantan zbog toga što u engleskom jeziku ta reč se nije previše mijenjala kada je stigla u jezik. Captain je na fudbalskom terenu, predvodnik momčadi. Captain je onaj koji rukovodi brodom, captain je onaj u aeronautici, onaj koji je pilot aviona. Kod nas je ipak dogodilo malo obogaćivanje jezika, pa tako kapetan je broda i kapetan je aviona, ali kapetan fudbalske ekipe nije. U fudbalski tim vodi kapiten, tako da je u srpski jezik u tom pogledu obogaćen za dve nove reči. Započeli smo našu priču sa golmanom, a završit ćemo je sa najisturenijim igračem navale, špicem.
Na srpskom jeziku on se kaže centarfor. Ta reč zvuči kao da je sa engleskog jezika, kao i golman, ali zapravo i jeste i nije. Na engleskom se kaže central forward ili forward central. Onaj koji je igrao igricu Football Manager zna o čemu pričam, ono malo FC naprijed što stoji. Uglavnom, forward se na engleskom jeziku ne može skratiti. Tako da ako ukucate center for, to ne postoji. Ta reč ne postoji na engleskom jeziku. Opet mali kuriozitet, najverovatnije ta reč je stigla iz turskog jezika, verovali i ne, jer na turskom se centarfor kaže santrafor. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi o fudbalskoj terminologiji i o etimologiji najpoznatijih termina u fudbalu. Ostanite uz naš kanal, sljedećeg puta ćemo pričati o tome kako je zapravo Louis Vuitton postao poznat. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Bojović! Evo šansa! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2! Pa ljudi, šta je ovo? Radanović. Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća?